Znači, vinjeta kupljena, iako je bila malo nezgodica oko vinjete, što u autu nas ima podosta. Ako pogledate, od toga su još 3 cure. A mjesta ima pomalo. I ja sam sam. Ovo je hostel. Auto broj 1 je stigao, kao što vi su već krenuli spiti. Da. A ti kreni kasnije. Da, evo ga. Čuj, stani malo. Update, stigao je i 3. auto. Ovo vidite vozačicu, Lea Grungold, zvana Lea. Darija, koliko još treba? Hogda podivljali Hrvata kreće na plesni parti. Idemo! Ko zna di trebamo ići? Voda zna. Lift! Kao nikad nisam vidio lift, seljačina. Zahvaljujem. Pazi ti njih. Čekaj, cure! Pa mi idemo za krivim curama, Ste mi se promijenila nekako. Dakle, dolazimo na Prešernov trg, što će malo drugačije uređen. Moram pogledati. Pa, vidi ovo. Evo, hrvatske horde dolaze na negdje. Čekaj da vas snim! Pa, lepi! Ćao, ljudi! Ćao! Tebe ne znam, ti si nova. I kad pogriješi su... To je čar kad dugo play. Rado i Lea! Prvaci šegu u Zagrebu, naravno jedini su. A čekaj, zapravo plešu Lindy, fuck. Ostavljamo praznu dvoranu Uniona i lagano stepenicama odlučit ćemo da li će biti hostel. Cure, kakav je bio party? Odličan! Ok, znači petak smo riješili i idemo dalje. Neki rade jako je ovo. A neki u podne. Neki u podne. Neko me slika! Gospođa Grungold konačno je odustala od svog zvanja stomatologa i što smo spremni za polazak nakon 4-5 sati. Delicije, da. Kao rekonstrukcije jedne rimske krušne peći. Ajoj, ovo je loše usteraj. Još nikad nisam vidio ovako vrstu Polaroida. Evo ga. To je suarni. Da, prirodno komentira kako se smrdi. Akcija. Petra kuša neka vina. Idemo na brdo. Evo je šta ima gore. Kreće uspon na Kilimanjaro. I može to biti ovako. Brta se disi! Građevinski radovi. Dakle, već sad možemo vidjeti Ljubljanu. Magla je. Evo dalje. Uspokoj sam se. Sviđa mi se, baš mi se sviđa. Ne, Ljubljana je fantastična. Dado se sprema za party, dobije mašnu. Lepo. Mislim, hoćete mi maknuti, dečko? Dame i gospodo, dolazi klopa.
Da. Pa zvijezde, galaksija, nešto. Balona. Tako da molim. Ko da je zakucan na zid. Subota na večer. Marela, kak si rekla, žbukaš? Ne. Sprema za DJ-anje. Ona je spremna. Profesionalnost, rukavica u ruci. Boris kontemplira na Monsteru. Znaš kaj, on svako malo srkne te neke napitke i onda se mi pitamo kako to da on je tak divlji. Prime time DJ, subota, dame i gospodo, ovo su... Dakle, Lidija i Nives kukujući. Hrvatske snage ne slikam vas, snimam vas, tako da... Ide naš Paniček. Moramo uzeti u obzir da je ona premlađena malo, pa zato ima tako tužne lice, ali ovo je već bolje. Znam, mi smo ovih dana kaput. Ne znam više koliko je sati ujutro, ovo su preživjeli. Znači, dame i gospodo, 5 sati ujutro, borci se vraćaju sa bojišta. Još uvijek. Vraćamo se, ranjeni smo, ali nismo mrtvi. Jutro poslije, kako je Dado to lijepo rekao, promenada koja se dešava, moramo izaći. Evo ga, petljažnik, uz bocu plina, stane još podosta stvari. Stravit. Da, ma to moraš voljeti Sloveniju. Evo viš, Izelj je tu. Viki tu. Prva brzina, ne rikverc, prva. Samo se pozdraviti. Biljana za akciju, Biljana idemo tražiti. Biljana, pa vidjet ćemo se za 2 dana. Ćao. Nema veze. Sretan put. Biljana. Pusa. Biljana. Ti ima sada Biljana, nemaš dođi. Mili Bože, ovo je bilo za mene iznenađujuće. Ajde.